rasa kena lilim nanti makin tulis. Kena bunasak. Irutuma. Wasa korto na lilim niya usay bit. Na boleh. Patron sa tangay na tentu itu. Kumbuna. Wasa na tura na bunwal pikam. Tura na bunwal. Berumbasanga. Wasa na marambal rok tinrigis. Tura na bunwal. Na boleh. Kena tentu gangga tobat. Kena bunuh masih apa? Na boleh. Nirere satu na nondalilin metentu. Dosan la pemulmulun kan satu me value na singunan dari ko. Na boleh. Dosan na bisni waka lilesak tempat saya kena zero. Saya no resepsi satu. Na waktu itu na tim ni rici na defa tim mata satu nanda vanwa. Na Australia na defa games. Wayasaka. Kau kena qualification in the Olympics event. Na boleh. Dasana kemenang, mitum satu alsan kemni serau. Nasingli bendan ko. Kamu na kena angon. Sakri satu na kami tato satu kemni. Mata tim ni. Ya kan itu sama mata cuma dua lini bonwa. Sakri satu kemni. Ni riba belum atak. Namni lama, namni riba masulai. Namni riba antintek. Enak bukan nilang kelak. Na boleh. Itu na lemuni mata miongo. Kamu na kena sip. Sakri satu hari kemni. Yang kasan bani memburuti. Balik sesar sekali karena dari ko. Sakena kamu na kena ngon kasan satu na. Belum satu na sini ngon. Kamu na. Itu tahu sak bawa nu. Cerbat orang sama ngon nu. Kumbuna kawasan natural na bunuh pikam ba. Na boleh. Berumbasang kawasan malam bal rutin regis. Kena mata biar kan ingangkan tobat. Berung donsak. Tobura. Ating ko masatungan kamnang. Kamnang baturanga. Ang baturanga cuma iwekim ni na turanga na marama. Na leo nyo na team ni barang muli sa ipawan. May nanong mini nila baturanga. Pamayla mo malata sa katyo na kami buwan. Kamnang ang baturanga talso may napunuan. Ikumuna wa naman turanga na bunibalo na turanga ito kama. Iburbasanga wa naman marambal na ruto likit. Turanga bunibalo. Matin tuwe kanyang ang kantokat. Sama din kami sa atyo na kamnangan na pabinyamnak. Din kami sa atyo na kamnangan na pamundo amulmol. Nawala mo na pa turatak. Ako labeta sa atyo langin na kamnangan may sombo siya may nakanabi pa kalungatak. Ano ito kalumul. Di kalungata sa atyo na leo ng datim. Nung munityo na ganga, ang bata na maraw, kaya na kalungata na bagibaw, tapos kalutong na awit siya kung namula. Mana? Sa may luwag sa katiko naman ng kamunang alingar naman turang na presni. Nono puno sa katiko na nanurutuma. Lutus sa kanang turangan niya mo sa turangan niya mo ano ilulun niya mo sa ibig. May nanukuno sa katiko kumbo na bilisarang mo turangan na mo ni walot ka. Namun nagsasyar mo turangan sa ato may rekin doon na ikumawin na marumbit sa ato ng tapunwa. Ano kung nakalako mo kong gito. Kung nanukuno sa katiko kumbo na bilisarang mo turangan na mo ni walot ka. May berumbasanga berumah marambal urut dekat rumah turang udah warna mati tiga akan teman. Tapi barang saat sehingga kau menang nak subsiu. Satu minta tahu sangat itu kena hubungan kalau kau. Karena rumah sangat juga nak turang na presiden. Nak kalau mat sangat kuning kalau. Pada tanah lomdong kan kan may lang lagi kina nak kuno dit. No labet kina lomdong kau menang ilong malang no so mutu mereka nak kalungat. Kalungat sangat juga nak turang. Kalungat sangat juga nak kalau kau begitu. Kalungat sangat juga nak presiden. Komunitas orang-orang sangat. Nong dapat sa katsuno long niklo asa doon sa tsum dengan untuk kamu nangan kenang ko ninong mo mana di sa tama sa tsuman ta nakaw
kamunang saka na kaya ngon na ilebu ka ilebu. Hamdo, nasawel na. The Honorable Sister Minister, Minister Delana, the officials of the Deaf Sports Association of Fiji, the Fiji National Council for the Disabled, the officials and members of the team. First of all, on behalf of government, I would like to thank you for your visit this afternoon to come and see us before you leave our shores. You are off on competition in the next couple of days, and it's so nice to see you. And I'd like to wish you a very happy new year, each and every one of you. I'd like to wish you well and every success when you depart our shores to compete in a very unique and special competition for you and your fellow competitors when you are away overseas. Our prayers and our thoughts and our good wishes go with you. And we would like to wish you every success. Enjoy your trip. Come back with a lot of medals and victory. And on that note, I'd like to once again thank you and wish you well and may God bless you. Ni tiko na turangan na marama, turangan na lulubukin ni Minister ni dito na Banua, Honorable Delana, o tiko na Belutaki. Turangan marama ni tiko na leo ni ng tututim. Nawalew no naman niya may na kamnikwa. Ni may bandita ka ni tiko na nonda baraw. Sa baraw ngole ni may tataw. Sa wawin na sa kinawalew, muning wala na kalungata, no muni nanganga, nilis sumbulumay, na may wistari, manikaw tatalanga may lew na metal, nang na ninalis may kinan. Manitiyo ko no nagbabasan ni wawin na kami balata na uwale, buku ni matintu, kinalew ibiti, sa wasa tuwan kinalew, nawalew. Tuh ni bitin kon. Top ni Ribang Tek na nang tim ni Banua. Kimsana ni tak kanina kimna lisumay kimna kutumay sana sobo. Nawalew. Buku ni gitu itu mentai kiman. Mi lebat sak na nimbula kalabasan pembola. Gisum cuna bi buklungat tek. Buklungat sat cukup, buklungat sat cuna macim. Daban ini cuma bicara bola mana? Gina. Naka.